Kohimen ko para haganagi yukirish bakuitong in Dubai nagabenda Budlin Mary nongneng baga ba kan kasu kasain Dubai nagabenda kong Delfina Karmalki nagabenda ka jingjatai bamjugut men siem jungi Dubai nagabenda Helen Karbutna badagasuni kamenda kasuni Dubai nagabenda Kitbor Marbania nagabenda ka jinghoy jinghiang Duai nagabenda clearfulness walang nagabenda ka jinghoy jinghiang Duai nagabenda twintina nangneng nagabenda ka jinghoy jinghiang Duai nagabenda I Merlin badon happeneng ka jimpang cancer Pinjum ka ng baju right and the lies pa sa buha. Lies pa sa buha. Buram Jomu Simon Bad Judas Bakuik Apostol Jomu Trai Inangaiti Abaro Ki Kinabadon Hapadengi exam Bautrain Kurku Paniru Nidap Daga Jinkamen Mendagasni Nakaliam Junga Retreat Center Badka Campus Barakawe Namangi Ke Yagasni Buram Jom Sister Judy Let's say Pishait Yoi Ishait Yalap Katinu try Habangi don Ginovena Kiba per but along away sister but on Gasap Kapong Junumen Siam Bakui Bad Utrai with a Kurku Kerpang Yai Minda ila tre hangne Hagar Tree Center by Ishong Ya side Bad ilay through Renkat Badna Kikam Yalap Ba Yarap Ya Kiba Pangi Bashitam Bawan Shane Bantuai but you don't ya ka gift of counseling but nginduai mindagasni kata irake yagasni buram mindagasni pautrai unkarku kardo shushu yai daga jingai kawe ka jingai karpang ka ba ngilaban yoi ha ine sister kalong ba ilaban snurutu yaga jindon jomu uksui ha ke briune ha ke jaka khaba ile khaba iduai kane kanong kawe ka sap karpang ban snautu ya ka jingdon jomu bamai te kabapi wan duai hanne ladangam don mangaru pila ban tur shaine sister ba idon shisha ka sap ka pong ban yarap yapi ha ka jimpang ha ka jingshitam jompi ha ka no ka jinge kabapi ya kendu ladapi ko ban le counseling ru pila ban le shei namaru trai udam pin bit yai da ka ne ka sap namaduna bagi bru baton ka ne ka sap but pila ban tur shei ban your counseling nagabenta kano ga jinge kabati kendo. Today we wish to wish happy feast to Sister Judith for her presence here in our campus, in our community, and we also thank the Serbia's congregation for sending Sister to this retreat center, especially because her services are confined to the retreat center, and with all the gifts and charisms. And
especially the gift to understand the presence of evil in the places and people. So that is a great gift, so that it helps us to pray and understand and help people. So we thank for the gift of you to this campus, to the retreat center especially, and we pray that you continue to serve Jesus, preaching the word of God, announcing the good news. Kohimen kopara haganegosni ginang tuai kerpan nagabinta is Sister Judith pautrai unang pendon kam shushu yai nagabinta kaburam ban pen preng ke gospel ban pen kala kabamul bun gibril lembaga sap kapong ngin bu ya gajing tumu jongi nagabinta jongi haganegi yukrish bakui ha kertang upa barukon barumen siyam bakuit Amen. Kajinga jangu trai jangu Jesus Christ but kajingi jangu play lem but kajinga sulok jangu men siyam bakui kindon rank han but pi bagro ko himmen ko para kabangira ke kasni buram jangu Simon but Jude bakui ke apostol jangu trai tongin sangesh por ban panmak nagabenta ki lai kila jangi nagabenta ki takiduna bangirung iniyo ya ka jinglong kuit haga jingim ka jangi kotrai Jesu gis ni panmak na me nagabenta ki lai kila jangi map yangi sai kuit yangi dagasnam bakar dor ga jame nga palam haule menor madabi men para bagaimana sibune daga simperkan dagiti dagikam daga cingletle daga cingle parajuna daga cingle parajuna daga cingle parajuna namar kata nakapan ekmaria bakui baisa feisusi yang berikut Bagi Bohemen Kopara, Manuai Ragachuna, Outrai Blaze Juni. Blay Bajan board bar when needs the Nayangi, but in Dalamapiki Pop Journey, when Yalam Yangi Shaga Jingim Bam Jikut. Amen. Oh
Duai nagabenda ke jingtumu repair jingtumu shime duai kerpangru nagabenda is Sister Judith ibatrai nagabenda jungi agar retreat center duai ru nagabenda baro ke jingdon kam jungi jonga center baro kawai jonga nega campus Kopa Mela penyutu ialah de habon ba da ke jingala jongi apostol u Simon bad u Judas da ke jingdo wai jongi ai babon shushu kibriu kindu iyo ya ka gospel bala ialah haki bad kumda ban poi shaka jingtip ya ka jing shisha ni pan yakane lembau Jesu Kristu kun jame utrai jungi uba imbada basen sharbat me lembada men siem bakui uble junom la junom amen Kajing pulih nau Paulus jaki Efesus Kane kamuat ba phim long shu kinong wei bat ki mendir em philong shishnong shithau ban kiru phuj bat kit khot jong kaying kasem ublei phi pen long ye ki jintei ki ba yang halor kinong rim jong ki apostol bat kinoy thulupa ha ka ba ukris jisuhi ulong umau dong jong ka udam pen daj lang ye ki jintei baro kawei bat kasam wandur kum katempel bakhoj hau trai hau philate ha kane ka tempel ban kalalong kajak kajong na kabenta ublei hau mensim kaktin jong trai Yesus mo ya ublei nakasam kat kanai number jingwai rius pa kanai tu nakasam kat kanai ke number jingwai rius pa kanai tu Ginawai ang tipan kabalan Now
chanya kamat kibre. Bakindup yo I ki kamaba jompi. Bakindup pun burom yo uble. Utrai undon rain card but pim. Kajin pule naga gospel bakoi kat kumbu Lucas. Te ujisu ulalay kiu shabulum banduwai. Badula pelay baroshimi ha kabaduwai ha ublay. Yendala mi kasni ulakot yalake sendran. Badula jid kadarmut napadeng jangi. Badulai kerteng apostol yaki. Usimon ya uba ulai kerteng Petrus. Badu para jangu Andreas. Jacob badu ya Anis. Philip badu Bartholomeus. Matthews badu Thomas. Jacob ukun Alphaeus badu Simon ya balasin Bashirhem. Judas ukun Jacob but Judas Caria Nangshat Kala. Ka gospel jong utrai Kohimen kopara bayir hautrai Jesus Christ. Mindakas ni kabalang kareke yagas ni buram jamu Simon bar Jude ke apostol jam utrai. Haka Bible ngimla bon ke baron syapang jang kene armur ke apostol. Barkat kunga jimpule mindakas ni yosno ba Simon ulam uba shirhen. Bamut ulam ubala yakari. Badudon haka seng bala yakari. Bad ulalam uba shirhen banyada yakari. Bad ulang ngeit, bad ula shania tang uyawe unsen shar yakari. Kung dipahe di Israel barabor kila ngeit bad kila yomar ude uble ulayalam yaki shaga jinja te ula kintait no yake jinsen sha jogiro badu Jude onde Judas Caria ude Jude Thaddeus kabamut bayid bad ulalangro ubahinga sem bad ujisu ukun ne don gijing batam ar rukam don giba ong ude ukun jangu Jacob bad don ruong ude upara jangu Jacob bari bad ulalang uba kli yaw jisu enda ujisu lagi kai haga jing kawai kado hatu men pen pau iala de tang hangi ne pen pau yaki pai baro hadin ga jin mi pa tang kane ga jingkale niyai haga Bible syapang jom uni ujud bad ujud bakoi ulalang shi baka bad ujisu kabamot udon gasnam jong ujisu Bad pula Shirhem yaw jisu. Bad haki dur jangu kabang yoi bon sen yoi don ga dur halor jangu don ga tilit din kadakashin janga Pentecost. Kumjuru don ki dur
kaba peni ba ura ujisu don giduru kaba peni yaga dur jangu ne dro yaga dur jangu kumba ura ya ujisu kaba mut ulai palat ya ujisu ulai shirhem ya ujisu nanta ulai katkum ga jimbatai jong ki nong to bakui ka ong ulai yalap shap Idumea Judea Armenia kumda ter bad baro armut Simon bad Jod kilaya mater ha Armenia ngitip Armenia kalonga riminda kisno jinjar palat kabayade badka jinge namar bun gi kristan lasha penia bun gi bala ino yaga jaka bun gi jaka bala yalam yaki apostol kimdon chu kristan kane kalonga jinge kabangia kendo ko himmen ko para habangi kren shapang ujud kaladondro iyaka jimbatai shapang jamu ba ulong ubange telan ya ubale haba omdon jinker menshu faith in contrasting situations where there is no chance of seeing anything or meeting anything. Believing in lost situations. Kane kalong kaere kaye kabakirpan jongu jud bakoi. Bad ulashania ha ubalay. Bday nakataga daw minda bon giberiyo kinget ha u jud banduai lembajagu banduk sham lap iya kitiarne ya kibri balaja patron saint of lost things bad latap iyawo harom ya kishing jamula bandra bad tep harom ha ka Saint Peter's Basilica nanda bon gibru kille ya sahib bakisham kilap kadon kabor kirpan lembaga jinga side jongu jod bakui nagadaga daw ke jingari bele banduai havu jod bakui kanang priang kelai bon gibru kiyopidiang ke jingai ke jingarku lembaga jinga side lem jongu jod bakui ko himen ko para kabangi reke yagas niburam jongine armut ki apostol kaye kabangi de bendring jimud haga jingim ke jongi kalam kawai kalong ngide bendon ka jingid kerpang ia wujud bakui namar ulang bakajo mu Chris ulang ubajan badu Jesu namar pi on ulang ukur jonga Maria baka jonga Maria te sote upa jongu ude Cleopas kabamur lemba jongu nilaban tursha ka Maria te sote badna ka Maria te soti nilaban poi shau Jesu namar ni kin cordoru ya ke jinyade jonga porte habangi don beli ba toin jongi ni turshaki ni kerpad lemba jongi kenapa kindo pla pen poi ni shagi tong ka bangitra kale ka loban longru ka bakam office habangi le kano ka office larangin itu itaw ikibrio hakataki office ni officer ni persyang banwat ikibrio nagasnong lajong ne ki paralog chongi nangda ni kot kerpade ki bakin late lambat ni bangindup la ban pindap ki kam haki office bon singi shait lekum ne tenden ni shau ki paralog jongi ru shaki office lese ki don ki paralog hamto to lemba jongi ni persyang ban pindap ki kam minda ujud bakui ulangkum uni paralog lemba jongu nilaban poisha officer jongi ude ujisu bad haba ujud ukerpat hakamat ujisu unsnap namade bakajo haba ujud ukerpat shaka Maria tesoti kan komu nama kade kakun jonga para jonga teko himengo para kalau ke jimen toy yani bandon bon gi paralo kum kene haga jingim ka jogi ni ki kristan kandame mani ki catholic ni de bandon kane ke jinga jan pat ki rikoi namar ki rikoi kilong gi paralo jonga Maria tesoti bad ki rikoi kilong ru ke bajan badu Jesu
Habang nialong paralong bakirikoy, kalong ka jimantoy yangi, ban poy suk shawu officer bandap yakikam. Tingin ide bandon ka jingeriyo balay karpang yakirikoy, buon gibriyo. Lese kibamparts ngoto bat pepang kikili, balengi ki Catholic ngile riyo balay palat yakirikoy. Balengi bu yaka statue jongi rikoy haki imane hatongi kalalong ginomane balay tao. Henry ki statue jongi rikoy kinde balay tao. Ngimju kenya ki kumu balay. Henry ngi kenya ki kum gadur jong kanuksa nagabenda jongi. Omdon mano bakot ya kino ki statue baki long balay. Ni om dur jongi rikoid. Tindak kishin jongi rikoid. Bad ni manero ia kumgini ki statue ngampat yoi mano pamane ia ki statue balabu hayimani. Henry ni le riu bale ia ki statue ia ki dur ia ki medal ia rosary bad ni duai. Kenapa ngindup laban poi kloy shaw officer. Teka bamut man laki dur, man laki statue balabu, haki ying kandang, haki ying mane, haki ying jongi, kalong ka jingai ladi yangi, bantur sajan yaw officer ubahay jongi, ublay jongi, ujisu jongi. Kane kalong ka jinmandoy yangi, kiba deng rosary, kiba deng medal, kiba bo statue ke dor jongi rikoy dor jongo Jesu baro kawai te ni habanang snow to ko himen ko para kadba ni bo ya ke dor jongi rikoy pedevan snow to hamda ki ru rikoy ru kin ban sham bad ni hakika sen to nin duai hakene ke yukrish bakoy lemba ka jinga silem jongo jod bakoy bad Simon bakoy Bakin long shisha ki paralog jongi, bapin scam yaga jinge jongi, bapin bring yaga jinge jongi, bangindup impura yaga jingim krostan nagabenda kaburom jongutrai. Ninduairo nagabenda ba yaga jing tumu jongi, bangin long ki barriyo balay, bangin long ro ki rikuit, dakaba board yaga nuksa jingim jongi ki apostol, bad ki rikuit haka jingim ka jongi. Kotrai Jesu. Nisnumu iame nagabenda bakajame ujud. Jud Tadeus. Ubayhi jame. Ubala pen priang yaka kubor babang nanda lakelon yap mate. Kumjuru usimon. Ubala yap mate nagabenda gajini. Yarap yangi lempaga jinga side lem jogini kirikoi. Banlong ki bajan bat me. Banlong ki baskem haga jinge. Ben penbrem ya ke kupar babaja me. Enyaro ya utrai Jesu Christ. Amen. Tangin plat ya ke jinge ke jinge. Ngange kau play kau dan por. Unong kau pengen pada kendal. Because Jesus is full of our way. Yau Mesia Makui, Yau Berakana Maria Vesoli, Bala Shada Pontius Pilatus, Lakana Layam Latavia, Ulaya Shaya, Agasni Alai, Nipak Gibaya, Ulaya Shamani, Shamshaka Monte, Papa Don Corner. Nang kau mantapkan besari di bayim bagi bayam. Yang komisiam, harga balang Katolik, harga jenis senok kiriku, harga jimah ekipo, harga jimah kedong, harga jimim amjikut. Amin. Kinshim ganang berjuban, ganang balais pa kapuan, lais pa kapuan.
Toya duai ko kimen ko para baga jingkinya jonga ba jumpi kalong ka ba priang pun ha ublay upa ba don bor ba ro kopa ngitarwa ya ke jing ai jongi hame ha kane kasni buram Jangi rikoi o Simon badu Judas. Ai ba ka jing do ai jangi kanirap iyangi ban im kum ka jinge Kristen. Ni panya kane lemba o Chris o try jangi. Amen. O try undon rain ka bat pin. To ken diu yala ki donod. Paginai mo ya o try o blade jangi. Kopa badan bor barok bat ko blay bang jikut kasyong hot banginai mo yame man ga por bat ban ga jika dau Jesu Kristo try jangi melong odong sharai bang jikut ubang juyino kalam sharai iala kilang barot me sumari yangi bat me yada yangi lemba ki apostol bakoi jame Mela pelang yaki kinong sharai jaga kin kon lambro jame minda kidang don haka perte kila 3 lem haka kam ukun jame naga jaka jangki habene kidang ira yangi niaro iaka jimba jame bad niaro bad ki angen lem bad ki rikoi haka jingruai yaro jangki Daga jingri blay tongin duwai au trayun pensle yang ibaro dau mensiam bakuit menda lembaga jinga silem jungu Simon bat Judas bakuit ki apostol jungu trai angin yo ya jing shir hem ben id ya trai ni duwai naga benda baro ki beton ki kerteng Jude bat Simon Father Jude Father Simon tongi Father jungi nandangi duwai ker pangru naga benda Sister Judy Batray haka retreat center by your side naga bendachun by alap ya ko barbuba dashish melong bakui katrai katme jangga jinkui barro namar katani kat pahadia me to pen kui pen kantang yakini ki jing terwa jangi da ka pa ya umen siem jamme Kum ka umje halo junkie bakindup kelalam iani kamet bakas nam jagotrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yabu
badala ka mons no ba ula pediang ya ga jing sha shito ula shim ya upo bada ka bai mu yame ula kedia ya bu badalai hala ke senran u om tushin batobam na kane pi barra na markane kalong ka medjana ya ka ba enaiti na ka benda jampi Hagaju kedu kamenda dalaya bang ula shim yaka kuri badang kabai mo biang yame ula ayaka hala ke sandran u om to shim bat di na kane pi barra na mal kane kalonga kuri jangas nam janga bajanga jutang mate mai badam jikot yaka ben pen me naga benda jampi panaga benda ki babun yaka ben map ikipo to leya kane ban kan mau yana Kos nam bakardor jangu Chris to pen koi yani to pen koi pen kia yani to yada yani nau bamen naki kharam kajing maya jang kajing Namar kata ngi ke pen menda ya ga jingia ba ke jimmi pa jamu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ngi da ai waide namar mela new yangi ki ba bit banya hakama jame ba ben shakriya me da ka bas ngevere ngi kar pa yame ba ngi ke ba yo benda haka med ba gas nam bukaris ngin long ke bela pinyat le ka wai da omen siyam bakui Takin mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte but the penjanai ka haga jingir rainkat bado Francis upaba ko jangi financial administrator janga diocese but baro ke lindo but ki rinia takin mau lemru yaki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yoki ada ka bakarmen yak jimmi pa but ya baro ki bela kalat no haga jingisne jame top diang ki shaga jing shai ka kama jame तो इसने ये निबरा निकर पाडिये में करम बारें खाद बट कमरिया तेईस अटी बकोई ककमे जंगल बले वो जास बकोड़ करेम जंगा कि अपोस्तल बकोई वो सिमोन बट जूडस जूड बकोई बट वो फ्रांसिस डिसीज बकोई बट बाहर की रिकोई कि बला पेंस न बाय में पत्तें ला पत्तें निंदुक लंग की बब्बे बनिया बिन दाले मगे जिंगिम बंजिक पर बंगनी रा बट पिंडन बुरामिया में दा उकर्न जामे O Jesus Christ. Dau lembadu badhau kallang hame oble opa badan bo hake jingelang kawe jungumen sembakut baraka buram bad ke jingyaro junom la junom men ko para tong in tuwai naga binta baru ke jing tumu jangi jing don kam jangi min yai tuwai naga binta sister Judith ba in tupla ban shakri but pen preng ke ko bar baba tuwai naga binta ka sang SBS baroko way bagi batre bangi bagi nang yo ke jingai ke jingger bu halo jangi kum juri ke retreat center baroko way yagne campus bar mangi way pai way Kopa jangim ba men no ko jeng jame Kanwan ke hima jame kalon wan jame
Hakuna kumba hapengi Tuai minta kumba sungi kapal sungi Patuma apengi hapengi sungi Kumba kumba malas kapal sungi Pada dalam niscaya kejutan joy Mereka kapalain ini dan tersedia Topelait yang ini kerpat kotrai nage jinx seni barra hage jinx buon jame tai jinx sub jinx hain hage sngi jangi kram bada ge jingera ke jinx ne jame ngilai bara bona ka pop bangin yo jingera nage jing jing jar barra kadbangi dang up kemelem di yaga jingar men bakoi bak ke jingwan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Nama kecumbe dalam terima, kecumbe kebor keburon, cunom la cunom. Kotrai Jesu Christ, meio bela onha ki apostol jame, kajing sug ngai happy, kajing sug janga nga ai happy. Wat peit yaki pop jangi, kenrei yaga jinge janga balang jame, bad haga jings bon jame, tai hakai yaga jings sug par kajingya tali kawai kat kum kamon jame. Mame uba im bada basansha junom la junom. Amen. Kajing sekutrai kandon baru gorengka batpim. Rengka batpim. Labda kajing itu trai tong ini ay markali. Hakami ukun lambro jomo palai. Hakami ubaket no yaka pop janga parte. Suketo ke bela korsha ga jinka wai jomo ukun lambro. Kamet pagasnam jomo Chris kendrianga shaka jingim bam juk.
Yesus kerko kerdo yani bayi bayi daga jinga silent jong ini apostol yaiti hame ko Yesus daga jinga nur jangi baron yaiti hame ko Yesus ya jinga dam jaga mensiam jangi yaiti hame ko Yesus ya baro ko jindu wai jangi ya ki bapang ya bachitam jangi enang kerko kerdo ya ki kina baro badan hapade kiasa enang kerko kerdo ya baro ki badan hapade ke jinja ai lembau ai balemba ke jinsa dan jamujun bad siman bakoi ai baro ki nanya jinai ke jinjol Eduardo Nagabinda ka body redeemer river center ya baro ki father sister ya ki co-worker baro ki batrai hamni kamda minda kausni Nagabinda is sister Judy batrai Nagabinda ke surrender Alai karko kardo yai kalbaida kshatriya mein kshatriya ka ya upaitya mein dage jinsai dage jinduai karko batrai ni vai mahan baromani ilai loi dage jimma dage jinsni dage pop baro koi dage jingin jumena man kyar malo jani vai o jur bakoi dia silent o simon bakoi dia silent ko apostol bakoi dia silent ko prikoi baro dia silent ko joseph bakoi dia silent hallelujah 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 Jesus 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 I glory in my Slay ni baro slay pergantan ya baro kiba shimanta magine ke Eucharist ko I commend bagal salam jo ne ko pradam pergantan ni vai slay ni my ni hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 thanks to God hallelujah 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 tongin niya duwai kopa ai ba ka Eucharist bangila leniam kan pen khanai ne ka jinge jangi but kan pinki yangi banailam yaka haki tu ki badon saudong jangi ni pan yakane lembau Chris utrai jangim amen utrai undon rankad batim mo yaka klejambi karpad yaka jingar ko lembaga jinga silent jam Simon bat jod bakoi to ublay uba palong yapi banyang scam haga nongring ki apostol un kerku kerhai yapi lemba ki jingtawa badan buram jangi apostol bakoi u Simon bat ujud amen to un penrius pangai yapi daga jingi kai bat ka nuksa jangi apostol bat hapo ka jingi da jangi un palong yapi ki saki hakamat ki beriyu barra amen bat ka jingar ku jango balai badan bor barra uppa barukon bado menstri yang bakoi kan hiar hapi bat kan sa bat pi juno amen ya lesu ban pen bana ya kubar ha janga jinge do trai shaki himen ki para jompi ni so ya ale ko pa jungi ba men long koi ding jume luan ke ma jume lo komon jume ha ya ba ne kai ni da jwa jume sa sni Batumari Ranjini Kumbayi Rona Kodexini Pada Isha Bishoy Rei Kulayani Nakasiru Ublay Kumaria Koda Kachinai Trai Rinhala Berkuya Pan Pringkin Kai Bala Berkuya Sopor Jompa Shisu Kumaria Kuy Bijomlay Vayuda Juni Kinongpop Minta kapor keciniap cumi amen Kaburam hau kabrakun medam simukui Malam amen Kinship ka ng bajiwai, ka na ba South Park dan South Park dan
And your Lord Jesus Christ. Shalom la shalom. Amen.